Fost iċ-ċelebrazzjoni tal-eluf fil-kappella dedikata lil St. George fil-Kastell Windsor kienet il-post fejn il-Prinċep Harry u Meghan Markle ingħaqdu fi żwieġ. It-toroq madwar il-Kastell Windsor ġew imżejna b'numru kbir ta' bnader tar-Renju Unit fejn folol kbar ta' nies laqgħu b'ferħ dan iż-żwieġ irjali. Sabiex jassiguraw post fuq quddiem uħud minn dawn il-persuni saħansitra qattaw numru ta' iljili kkampjati barra. Wara ċ-ċerimonja l-koppja ħarġet mill-Knisja fost lajjat u ċċabċib issiġillaw iż-żwieġ tagħhom bewsa fuq it-tarax ta' Windsor. Wara, permezz ta' karozzella akkumpanjata minn diversi żwiemel tal-Gwardja Reali, daru mat-toroq li waslu lejn il-Kastell ta' Windsor fejn saret iċ-ċerimonja uffiċjali. U fil-waqt li fl-inħawi ta' Windsor il-folol kienu entużjasti għal dan il-żwieġ, żorna l-Belt Valletta u tkellimna ma' numru ta' turisti Ingliżi li nsabu fuq btala f'pajjiżna. Minkejla ħafna qalu li kienu jsegwu dan it-tieġ uħud qalulna l-ħajja tal-familja Reali ma tantx kien tinteressaw. I think it's a fabulous thing and I'm looking forward to seeing how Meghan does in the royal family. We're just talking about that and we're very excited. I see a little bit on the TV just now. It's all hype to me. Be a good day for them all, as long as it's sunny, they're happy, that's all they need. I'm not too fussed about it really, it doesn't have any impact on my day-to-day life. Intant wara l-Prinċep William u martu issa ilhom 7 snin miż-żewġin u għandhom 3 titfal, timbet il-mistoqsija jekk il-Prinċep Harry u martu Meghan u se jimxu fuq il-passi ta' ħuħ il-kbir. B'ħud isostnu l-Prinċep Harry u martu għandhom ix-xewqa li mingħajr telf ta' żmien anke huma ikollhom l-ulied.